L-artist Malti bbażat fir-Renju Unit, Dan Grek, ħadem fuq il-kanzunetta li se tirrappreżenta lir-Renju Unit fis-66 edizzjoni tal-Eurovision Song Contest f'Mejju li ġej. F'intervista esklusiva li kellu ma' One News, il-kantawtur li ser ikun l-ambaxxatur tar-Renju Unit, Sam Ryder, qasam dak li jaħseb dwar Malta. Kien hawnhekk li semma lil Dan Grek fejn qal kif il-kanzunetta Spaceman tinstema kif tinstema grazzi għat-talent Malti. Also a huge big up to Dan Grek, who is from Malta, who mixed the song for me. So the reason that Spaceman sounds the way it does is because of the Maltese wonder, Dan Grek. Ryder spiega kif il-kanzunetta rat il-konċepiment tagħha madwar sena u nofsilu, meta kitibha ma' Max Wolfgang u Amy Wedge, kittiba li rebħet Grammy Award bil-kanzunetta Thinking Out Loud ta' Ed Sheeran. Sam jinnota kif qatt ma kienet l-intenzjoni tiegħu li l-kanzunetta kienet ser tasal biex tirrappreżenta l-Renju Unit fil-konkors prestiġjuż tal-Eurovision. L-artist Ingliż jgħid kif sa minn mindu kien għaddu tfajjel kien isegwu l-Eurovision, però kien f'Marzu tal-2020 meta sar magħruf mal-erba' tirjieħ tad-dinja. Dan minħabba li kien itella cover versions ta' diversi kanzunetti fuq il-pjattaforma ta' TikTok, fejn illum għandu il-fuq minn 12 miljun persuna jsegwuh l-aktar artist segwit fir-Renju Unit. Kienu bosta li deskrivew il-kanzunetta Spaceman bħala instant hit minħabba l-vuxi impeccabli ta' Ryder u li mistennija tagħmel ġieħ lir-Renju Unit fil-konkors ġewwa Turin l-Italja. Fl-intervista ma' One News, Ryder ma naqasx milli jfaħħar lill-artista Maltija Emma Muscat li ser tirrappreżenta lil Malta fil-Eurovision ta' Mejju li ġej. Ryder qal kif iltaqa' ma' Muscat bosta drabi fosthom f'Amsterdam u f'Londra fejn ġibdu wkoll xi filmati flimkien. Yeah, we're getting on well. We made some funny videos in Amsterdam that I'm sure we'll share at some point soon. Nothing but space, man.